ago ablade abi mi banyeden o manye bi penye ke ba risky creation we mo poku ne no la ma kusu gbaja no to yan nyele ake adura awote ewo ene bia ni na kolo ejura ewote no jino ni nyeba kwa ne ewo ne be na kolo wote dura mo kusumi eji no nyeba kwa kenklen no mo ani ji na kolo wulo mo eye npa ni egbena ni ekakusumi e chano ewo nya wakwa abo ni gbaja no to e tele nye twani o manye ablawo moni chu ni je chu lo ni me ni hu be ha no kamo aha me agbene me ni to ibi pepe wa me fo mo kutu ami na me be ha no kamo anwo ku aha me ni woni wo tele ni be teke no wo pa fa nyoji ne hu pa ha ale no mo mi ni ha wo eji to mo ku ye yenye na show mi ni e ye fi anyi ha wo na fe no fe no wa fi e bi ne yo manyi susuma ni yo bi ne fe won tu fe wo nye de e amehwe ni nyeta wanye ha me eji na pa ya mugoye na nyeta wanye gi anye ha me eji ale no mansebi ye akaya me na ma me kai wo eji abeti ame ko me gbe pele ame eje me hu e ye ya anya ajaji ame ona fe no ni sa na nwe ko awo pa no manya ba
White is on nappy. Well planning. No problem. Yeah, bye. Solo. Make a picture. No, bro. Who watch your eggs fair than any run? I'll be the show and I can show you in the way look. Give it.
Ojo bang, abladi abi
ni numbo kakada tasi pebe akakusumie eba na gbe wo be bia die ni waka nakolo wata kusumie wa ingbeji E Thompson obanyo temi risky ko temi ablada bia mahele bonu kachi dakete pleba wa cameraman ni alele ake ni api ale no papa nke shidakete pleba ha ni Manuel Ajisan na ajoko kanaya mle mensa okle wo be bia die ni waka ni femu ba wa nyetani omanye ablawo